Isto tako da ćemo zajedno. Dobro, zajedno ćemo. Imamo nekoliko samo stvari. Sami da ćete da vidite razliku u najčešće mogućim crtama između srpskog i engleskog jezika. Čak se stavili ovdje kako se mada smatrilo to vama nije neke velike važnosti, kako se pojedine vrste reći tako ne. Sad, promjena po broju, po vremenima, promjenjive reči i promjena po padežima. Naravno da se imenske reči menjaju po imenske reči. Po vremenima se glagoli, a po broju i po padežima se imenske reči menjaju. Sad ovako, na primjer, predlog, ovo samo molim vas pamtiš. Predlog na engleskom se kaže on. Ajde vidimo, da li se on menja po broju? Ne, tako. Da li se po vremenu menja? Ne, jer nije glagol. Promenjive reči? Nije. Znači nije ko šta na, od čega na nema. Promenjiva reč, nepromenjiva reč jeste i to je predlog. Promjena po padežima ne menja se po padežima. Evo ovo ćemo zajedno sa drugoj prevedati nisu. Horse, promjena po broju. Horses, konj, menja se, jel? Super. Promjena po vremenima? Ne. Promenjiva reč, jeste konj, tako dalje. Znači jeste. Nepromenjiva reč nije. Promjena po padežima, menjamo po padežima, jel? Da, ustrpno. Htjela sam samo da vam naglasim da u engleskom jeziku zvaničan stav je na engleskim nima padež. Ali postoji nešto što se zove sekundski genij, to vam je onda pripada. Na primjer, verovatno svi znate horses, ono je jako tu rečna. Na primjer, Jelena book, Jelena knjiga. To se na neki način čim se zove sekundski genij, se smatra genijom. Inače, i eventualno u osnovnim, kad kažeš Jelena, jer isti oblik, inače nema padež u engleskom jeziku. Nema tako da ovde prepočiće može da staviti što su sekundski jezicima da ima. Ali u principu, da znate da kao francuski jezik nema padeža, tako?